मियाम की तमकता गसे की टॉपिक सस्पेंस ओवर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है बस्तनी मदुदी सूजी सांगदोक्ती है बगी लेखाय मिता ता भाई तारे सूजी सांगदोक्ती दे है बा अदुग तसेंगना सांगदोक्त्रमनिना सू लेत्रे है बसू हाई दबा लेंगाक की मैकेदगी सेंटरगी मैकेदगी मरुइना अदुग करिगुम्बा कांदा मरुइना कॉम्बिंग ऑपरेशन है बकांदा तंपाक्ता कॉम्बिंग ऑपरेशन से खरा पाक सन पांगथोई हाइबगी वाफमसिंग करिसिंग लेरी अदुगा चिंगदसु पांगथोक नते चिंगदसु पांगथोकपा पुलिस की करिगी मैके सिक्योरिटी फोर्स की मैके दगी तुमसे थादोरपा नोंग ऑपरेशन चथबा फाबा खुलाइसिंग करिसिंग उटपा अदुहि लेतबदि नते तवदबु मरुइना सस्पेंशन ऑपरेशन से अमरोम दा हादी सस्पेंस ति लेरी से सांगदोखिदेदि हाइबा तसेंगना सुदु चनद्रे हाइबसु नतमिना मरक्ता यालगा तवदुं लेबिसना मरम ओरकांदा ऑपरेशन हाइबा कांदा तंपाक्ता चथबा ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन सिंगदा चथरक कांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चिना सूजना मरम ओरकांदा मंगम इसान साधनदबा जाला सिक्योरिटी फोर्स सिंखिदा अफा पुनबगी खुद पुनबगी फिल्म में लेब्रा हाइबगी वाफम सिंकर सिंग तोरतब नते मरुइना ngasi खरा हप्ता अनिमुकी ममांगदा कइदा मरुइना नाइंग पोकपिरोम साइड सोमदा खोगी सन चारगा लेबने सन चाबदो मरक्ता नोंगिन कापसेलक्पा सन से अहमबददी नोंगिन पांदे खोतेना सनाफन कइगी माइकैदी थमुकुदे लेखि कोना विजुअल वायरल ओरे मदुदी सन हाटपगी सन सिरे मतुंगदा पुब खोपगी करिसिंग अद्वाइगी सिंगदो अदोरदी करावाइदनोमा सस्पेंशन ऑपरेशन सिना मरम ओरकांदा सिक्योरिटी फोर्स सिंखिना नोंगई पाइबसिंग करिसिंग थेंगनबा मतमदा मखोइदा पांगनी थोक थोक तबि फिल्म सिंग करिसिंग लेब्रा हाइबि वाहंग लाक्तब नते अदुगा मरोइना ngarang leitan pokपगी करिगी लौ उब चंग कांदा मदवाइदु लौ उब यारोइ चंग प यारोइ काइना थिंगबा खोपगी करिसिंग स्वाइ से इफा खोई इफा इपुन पुन बाइ तै स्वाइ द कुमना खरन जनब तंजानी लोना मरोइना सु से नाखै म सेंगबम थोक्तबरा हाइबगी करिगी वाफम लेतब नते अदुगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सिना मरम ओरकांदा मरोइना सेंट्रल फोर्स सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा आदि मपांगन थोक्तबा हाइतै ऑपरेशन करिसिंग चथब कांदा स्वाइ द कुमना खरन जनब तंजानी लोना यंगबिबा पुना मपु शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग तरामुक सरी लोना ngasi टॉपिक सिदा खननब लेंजन बिरिबा अकोगी सरुक याबगेदब गेस सिंगदे आई गेट इतंगतम फंबिरिबसे सापम शांतिकुमार रिटायर्ड कर्नल ने योजा शांति बुयान तरामुक सरी अदुगा योजा शांतिकुमार की ओइदे लेंजन बिरिबसे डॉक्टर चिंगलेन मैसनाम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मणिपुर यूनिवर्सिटी ने योजा चिंगलेन तरामुक सरी अदुगा योजा चिंगलेन की ओइदे आई ने यत थंग फंबिने जरिबसे रिंकू खुमुक्चम एडिटर इम्फाल टाइम्स ने आई मरुप रिंकू सु तरामुक सरी यानान बसे योजा शांति दान लक तैमरोइना सस्पेंशन ऑपरेशन से सांगदोक्ती दी निंगबुंगांग बताबोजा अदुगा सांगदोक्ट्रे एक्सटेंड तौगिद्रमिना मरोइना सुचनद्रि हाइबगी क्लियर पिक्चर अम उबो फंगदबा लेंगा की मैकेदगी सेंटरगी मैकेदगी थमक्तबा नमरा मोरकांदा लाक्चंगी वाफम दी सस्पेंशन ऑपरेशन सुजना मर मोरकांदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चथबा सर्च ऑपरेशन सेंट्रल फोर्स मरोइना चिंगदा कैदा थबक तोबदा मपांगन इवाट वाट पदोंग तौरसी याबिनिंग्रसिन मसी इरांग सी यंगगदी को आईगी ओपिनियन दना करिगुंबा अखोइगी अति एंगल अमता लेरमद्रबा इफ इट इज करिगुंबा मैतैगा कुकी खक्तगी कॉन्फ्लिक्ट नि हाइतारगदी को मसे सस्पेंशन ऑफ कनो से एस सुवैसे को मसी लेतबदुदा मोय एक्शन लो कनिंग खलेब आईगी परसेप्शन द को अदुबु एंगल यामना लई बसिदा को सिगी अखोइगी मणिपुर की केस दा यामथि कॉम्प्लिकेट हो जानी इट्स इज नॉट सो सिंपल जेन के कॉम्प्लिकेट ओइदिबा वेरी क्लियर जेन के वेरी क्लियर अखोइगी सिदी याम कॉम्प्लिकेट ओइबा वन कॉम्प्लिकेट यामथि कॉम्प्लिकेट ओइ हाइ तारगदी सहिदा सुपर पावर फ्रॉम योक्सल लेने बसिदा सि याउदे हाइ यापोते याम योक्सल लेने सेदा अदुगा सस्टेन से तौरिबा एक्टिविटी में आपसे सस्टेन तौनबगी सस्टेन से कमाई तौदोनो चक्का हे उंबो मतन पैसा ने अदा लॉट ऑफ मनी इज आल्सो इन्वॉल्व को अदुदा अखोइना मोगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइबसिदा को मसी लेब्रा लेतब्रा दा अखोइ मति की साइड तगी वी आर अमु अखोइना मु चोमनरी नेबा बसिदा को कइनो मो सुना तौद्रिसे हाइसने अदगी अखोइ सोमददी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेते लेरिसे अमखतनेबा को अखोइ सोमना खंदना
सिगी फैक्टर सिदा JNK दा येंग सेबा को JNK दा लेसे कोर अहुम नेबा कमान हे क्वार्टर मंगा को कोर अहुम मंगा कमान हे क्वार्टर मंगा अखोय मणिपुर लेसिना ना कोर अमा खगना ना नागालैंड दा लेबा सिना पुलिसना नागालैंड सो अदगी मणिपुर सो से पुरी नेबा को एंड कई हाइतारे अदुगा साइज सु पिकपा ओके साइज सु पिकपा को अदु मतुंग सिदा अखोयगी टेरेन से कनो तौबा यामना डिफिकल्ट ओइबा इंसर्जेंसी हाइबसे मासे प्लेन एरिया दा लेतिबा इंसर्जेंसी से इज वेरी डिफिकल्ट अखोयगी माउस कान हाइ दुसुगना रिवाइन ओइबा लमदनेबा मागी टेरेन दो मोइगे सुमना कदना हौजकी मरक लेबिसे लेबाकी सिमरत सगुल गा थौजि उजानते समा येंबदि मोइजो अदु ममदनेबा लेइसे अदुना what happened is ngasagi operation tawbu matamda chingi lamsida operation tawbu se yeah very difficult okay very costly very difficult and troops yam da kaleba sustain tawbu chu kanto aduga kai hatara chingda na ma kai guma militant lei taragadi militant singja chingda lei taragadi adu operation tawbu matamda it is on kai hatara hauji lei sidi management ne lei troop se akhoi da troop leite mayam palaw labo ni ko troop leite ba du operate tawna bagi बटालियन तरा मंगा खतंग खुगी सामने फुलगी लेरिसे को अदु बॉर्डर एरिया द नते मयाइ दसु लेरिनी सिदसु लेरिनी अखोगी आईजी सेसु बटालियन लेरिनी अदगी अनि दिस सिदम लेखरा अखोगी कैथेमा बिदा क्वार्टर लेदना जा को अदम ले उकुल दसु लेरिनी लोइ चाइना लेरिने बा इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी हल लेरिने मफम खद लेबिन तेबा को अदुना काय हाइतारा ट्रूप्स सु लेतबा अदा ट्रूप्स लेतिसि कयिनो अन हाइ मतम ददी ट्रूप ती आदगी एरोप्लेन पायर का खल लाखरेबा लाइब ट्रूप सिदी दे आर नॉट केपेबल कांसागी जंगल दुगी केपेबल ओइदिबा नो दे आर नॉट केपेबल सो टेरेन द ऑपरेशन करिकरा चथबा याबगी कैपेसिटी दु ओइदि हेबरी सम धारे कांदा डिफिकल्ट चिंगी डिफिकल्ट हाउ डू लाइब स्ट्रेंथ द ओइदि हेबनीदा एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर नेबा सैदा अदुदा मसिदा आइना हाइजर कदोय सिनिदा अखोय सिदा लेइसी मेन फ्रूप सिदा को population yam the main fruit ta Manipur da leisi naga ne kuki ne and maitai ne ko aduga akhoi gi maitai pangan ga mainly aduga akhoi gi bazar gi rather Nepali Bengali just skirmish ta lei ko sini population cha adu main hoji gi kanu ore ise masi moi su they are moi side ta gi ko haibadi kuki na haibada chumi kuki sing na kuki na haib chumi lei duni nagana haib sumi lei maitai haib sumi lei duni ba ko sina moi magi principle ne adu mathukta central government among lei ri ba central government di ahum ki uri ba antara ama ani ahum mari manga se sina karino central government se yeng ne ba ko balance no phone to ne moi central government di now firstly central government gi aim oram doi se kapna handaba mi sin handaba si han oram doi ne ba ko aina ahmad haijabandana super power gi am yauri haise sima su lere ko adu mutung da central government na analyze tom do se akoi na hoji discuss tor ko matam da kuki ethnic class tor ha ethnic ama lere ko karam ba type ethnic no ha se anthropology ne ba subject se anthropology ne ba ada akoi gi mamang ai su british palami ba british sing do khoi da political agent ka oiming do authority on anthropology ne anthropology is a science karamba science no bu human gi behavior yes ko human gi behavior human gi magi customs and traditions ha adu thijan ba adu gi nature du thiba subject amane ba ko so the british were very strong in anthropology aduna british na lakpa matam da khwai han hamadana british na india chang pose hugli di chang eba ko though it is not related here I'll just give you one example hugli di chang edana ko chang aga hana force saiba aduga Bengal gi nithौsina Bardwan haiba lamdu da leiba adu moina tor ko se kamai to gi bu magi kaino do general do adu da haiba nithौ gi general do da haiba lan tarke nang nithौ si halu nang nithौ ayu and the same thing happened okay ko aduna akhoi gi suda suna anthropology haiba se akhoi central government di mapani yengi ni ko mapana ai cha sing che karam capable kai oya ni yengdoi ni tro macha manga point khal sine nupa amana macha manga point khal seba moi gi gundudi chaman roidana amana khar lai heba ya amana khai ta ba ya amana isai sak ba ya
नत्रना मी हम तो मानते हैं yes मी हम तो मानते हैं हजे से फजन दी यंगम दुनी एनालिसिस को स्वाई एरिया सिंह से अइना ओजा दोय मरक थचरगा अइना ओजा चिंगलेन द पुथजदु सिना ओजा चिंगलेन मरोइना ट्रुप साइ कांदा सिलेरी सिदी अमरोम द हरदी जस्ट मैनेज तो वे आबगी एरिया दु खक्तनी चप चाना हिली टेरेन चिंग द कइदा ऑपरेशन चथब आइचे मसवाइ से यामना कॉस्टली ओइबा एरिया नि लेरिबा ट्रुप से अमरोम द हरदी इवन जम्मू कश्मीर इरांग मोदि फतवा मोइद लेरिबा साइज अखोइ लेरिबा साइ ओजा शांतिकुमार थंबिरमने सोइ चुंगमने खले करिगुम कांदा ट्रुप सिंग से मसिंग वाटपना मरम ओरकांदा ऑपरेशन चिंग द कइदा चथबदा खुदोंग चांदबा नत्रगना सून मरम ओरकांदा ऑपरेशन सी सिक्योरिटी फोर्स दा मंगम इसान सालंदबा खुद से तुंगबुनरगा लेबे फिबमदु ओइब्रा सिने जाचिंगले कोना मसी वफम जे हंजन जन खनरे दो आइगिदी अदुम थमजर वफम दे दुम थमजगे हौजिक अखोने एब्सेंट से मसी नत्रगना वाटली से इट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल ने दुम हाइने मरमदी मसीदी पॉलिटिक्स ने अदु सिगी पॉलिटिक्स सी अखोने फनायाम हारजु मसीदी थेदोक यारो मरमदी अखोने जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स मैम को हाइरी को होय अदुगा हाइरी वफम सेदा युमथंग नरिबा म्यांमार गी इन्वॉल्वमेंट सी अखोइ लेसि लोइ खंगे अदुगा सिगी चिन कुकी की एरिया दा उजे आंगबा फंगनो जिक मोइ सिगी लान तोंगर बेसैदा अखोइ ड्रग सी अचौबा सी अखोइ मोगी फंडिंग तोंबगी मरम अमसु ओएस अखोइ लोइ खंगबने होय अदुना ड्रग अदुगा सिगी पॉलिटिक्स द आर्म ग्रुप्स सी अदुम खरा अदुम अखोइ स्टेट दु मरी लेनरी निको अना मसाइ स्टेट दा अखोइना करिगिनो मस्ते दा कोइना चपचाना अखोइगी मसाइ दा कोइ मियंग थमगा थबक तौद्रिसि हाइबगी मतंग दा हंदकी अखोइगी सिगी भाइलेंस थोको मतम आइबा मैम थोरखरे हाइदि मणिपुरदि नतेको मपानदगी मैम थोरखरे इवन अखोइ जेएनयूगी वाइस चांसलर ओरंबा ओरिबा मैम इबसु मैम यावखरे अदिंग सिंगरांग थोरकपा अखोइगी यूनाइटेड नेशंस का मरी लेनाबा सिदसु कोइ म्यांमार दा हेंगलाइबा अखोइगी ड्रग थाबगी हाइदि पॉपी बम हाइदारे मसीदना अखोइगी मणिपुर बैलेंस देदा कदाई वाय भौता अखोइगी मोइसी हकी नत्रगना कोइना मतेंग पांगी काइसी सिबोक्तो जिति लोइना अखोइगी एस्टैब्लिश होइबा फैक्ट्स मैम यौसलाबने अना पुनमक्सी थमजरकांदा मसी am लाइन अखोइगी डील तोबा याबा इशू अमा नते हाइसी ओके अदुना सी लोकल इशू मानबे वानी विलेज गी खुल गी लेवल दा थोपा मानबे वानी मसी अखोइना मागी नेशनल लेवल दा ग्लोबल लेवल दा भौता अखोइगी मसी अदुदा ओइरे इशू अमा नेबा खोइसी यामना कोइ चमचम लौबा यारक्तब अना मदवाइ दुदा कोइना सिगी सु कांपुसी हौजि फौता कोइसी मोइना नान हाइरे हाना मोइदा कोइगी सुसी तसेंग थबक ओलप तारगदी हंदक्ति मदुगी चपचाबा मागी कोइगी सर्टसिंग हाना सेमनि हाबिगी फ्रेमवर्क सिंग हाना सेमगा चंगजनि हाबि वफम बजु थंग्रेदना को अना मदवाइ दुदा करिम खरा लैरे हाबिसिसु कोइना दुम खंग्रबने अदगी कोइगी मणिपुर आर्टिकल 355 मसी कोइना खंगदना इम्पोज रखो मतम दसु मागी एक्सटर्नल गी ओइबा हाइदि मपान गी ओइबा अखोइगी सिगी डिस्टर्बेंस अमा पीरे हाबिगी वफम अदु मनुगी ओइबा इंटरनल गी ओइबा सिगी प्रॉब्लम अनि से पुल कांदे न ताइ लैगी बदसु अदुना मदा दिदा कोइगी इलीगल इमिग्रेंट की वफम मयाम लैखरे अदगी अदुना खोइदा वारेप लोबो मतम मनु खक्तंग रोपे अद मपान गी पोट योरपई पोसे खोइदम उरबने ओके अदुना साइजदा कोइ खुल्लमनगा वारेप लौरग हेता तौबो ओरमदि थाजतेबा मसे अवांगबा थाकता कोइ लोबो वारेप ओरमनेबा अदुना सिक्युरिटी फोर्सेस हाइजिदी ngasa masara tam instruction yaudra kaimda tawba ngamdi se okay si akoina khangabane so haidi instruction leiti habni sum sarga haidi nomoi dumana pajar su maru dudi akoigi warep ta leiba warep to yaur ngai di maru su tok thoro eba akoigi nomoi du dagi aduna madwai du da akoigi discipline du ngak pagi ni akoigi indian army si one of the most disciplined forces kaina ga hainari to ado ka pu har ga dum ka kon jammu kashmir da khangde ma khin tawma tam taw harim changi ni ba अदु मधु तौदबतसु मरम अमनि दनको दाइना स्वाइस लाक्सनिंग सी ngrang han अखोगी हुजुब दहानदि रॉकेट तरोमबदगी हुजिति नावरी रोम दमु ओनेको मरमदि सोपगी चांगसी मसी अखोगी मरुन अखोई कुकी नेना हारिबा सिगी फ्रुप सिगी मियामददि आंबा फंग सोखरे सोइदिंग सिंगरांगी मपानदगी तरोपा रिपोर्ट म्यामा फोंगइको मैसेसु मरुन मोइनो जि अखोगी मोगी हौजिकी अनुबा जेनरेशन जी मसी पुरा मांगबगी फिमामा मरमदि लाइला सुतमबद खंगदे परीक्षा थाबद खंगदे थबक चंगबद खंगदे पुंगलोय लोरे मोसी किलोमीटर से अखोगी निफु यांखै चलमदुना हौजिति hundreds ता चटप तारे पैसासु लेते करीमता लेते अदुना मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली अखोई टूरे
toire haisi moina mapan gi media gi koi gi sigi report mayam yauri moi da hakti nang ba wahang tani ko masi khumai ba se nit ki haro adigi UGC lo ba haro UPSC gi haro adigi koi gi sigi even koi central gi institutions mayam nei ba Manipur University ta hare se natra adigi nagi RIMS ki haro amma gi haro sidai da ngasai gi mogi sigi mogi koi khudong sa ba punamak si ngasai gi inkhale ba ngang de loina mangam ni na ngasai gi wadi ngam ngam da sigi pot ma chong ba leire aduna masi adu makhoi warap tu loba ngam drabanina ngasai gi manu amsu mapan gi sigi forces me am warap pe lor ga tharak panina ngasai gi makhoi gi marak ta su sigi asoba issue amadi ai leire ne lowe okay adu aina mu sidai da kitang macham to in thamdani ni sina khwai digi akhoi gi kuki ne na moina hairi base hairi ba sigi se makhoi gi leiri ba hoji gi leiri ba magi lam gi matang da leiri ba makhoi gi ain se ain si masi akhoi ki constitution ga mari lena da ba adigi hojiki judiciary executive akhoi leiri ba sigam ta lete moi masa gi one leje base okay len lo se masi makhoi gi mi makhoi intellectual magna akhoi gi me gi mamang da i gi basing de masi moi yaning de basi hanjan hanjan i ram de maram ni makhoi da akhoi gi chip ta loina ba hak khudi maksi lei chip ta lei bhak si cham cham nati ko judiciary suman pai doini adigi khoi military suman pai doini si governance administration suman pai doini adrumana harau ragana koi reward pire saw ragana penalty pire adra magi wahi ama ai je ai ne ba moida simale ko aduna kai dawre ngasagi lamji mana toning bada dum tawramina adu su karam noida customary law gi maming da tawre ne ado mai khuta koi gi si tem ta leitam si am ta leitam min kai dawre akoi gi financial institution sing gi samna da bank ta gi ngasagi sa khot thora gi loan ma loge su yadre mana mai khuta si am ta leite ba document ta leite ba so sipten sigi Canada ba haitare Canada ba adu boro na masai se atop top country haitare India gi manung da labor state khara da su dom chipten chip leram da brate abolish to ni adu Manipur da suk sang na chalo risna kari gi no chi pure abolish to risna kari gi no adu maruina sip amamam na chawba sip tu na heta magi mana hek man pamu pamaba adum yare pamdraba adum inthokpa adu ga tuhat pa haitare mom da hade adu ai area no ja chinglen thank you am wrong da mukta bro rinko oja Chinglen thambira ki do maroina it's not about the troops it's not about the number of troops lack of political will in ke nogi maroina sugi kari gi matang lak pakanda political will lama ojana amatanga yamna significant thambi instruction phangdabani sam na kanda otherwise Indian Army is one of the most disciplined force in a British bombing chalimni instruction do clear instruction ma phangdabagi mami ma chaung ta ba aduga ai nam tang theshin ring sina common corporation tampak su to ba sing su to ba updation de dum lakti lai kari gum kan da tampak ta na heta park sina chathai mi pha pungi chang yam heli haibagi pen da bum de dum lai da nate aduga maroina shujina operation harak kan da ching harak kan da security force da mapangan nama iwat wadan bra su na maram oraga sini marun ko ai mamang da su discussion sing dai hijagra su si khoi lapses oi gi si mamang che higi 28 February or 29 main oram gani madugi matung da amuk amna khoi gi lapses oi gra matung da madugi renew to bugi amuk review amuk sangdok bugi extension gi pot si lei ki de ba hoi lei ki dab du da aina sigi mafam simakta da su hijagi bani madugi khoi tha kharagi mamangda DGP Assam Rifle DGAR South kya Assam Rifle ki DGP ga adagi IGR South su yaw ba loini yaw ra kanda adagi moigi commandant mayam brigadier mayam se khoi sector singi 9 sector gi adagi More Rong gi Churchampur gi loina mag yaw ra ga khoi ga kano mayam ga interaction ma tawe ba editor sing adagi amju gi volunteer kano standing committee members sing adagi mapan gi bureau chief yauri ko khara akhoi myam na akhoi discussion to matam sida aina maru aina maduda aina hangi si su si chanari bra chana da bra aina ai taseng hange hangba matam du da mana hairi si kamai haigeda su is an instrument of peace ko aduna su thambagi kanaba aduga masi thamdragadi peace building process sida yam kanna kaiba leibadagi su si tambane na mana sugi kano se explain sum tawe ko hairi sugi necessities lay suspension of operation natraga ceasefire adu shumbagi kanaba adu kagino the purpose of kanogi suspension of operation or either ceasefire or anything else ko with armed group say purpose si kaino of the civilian gi koi kano sida wandanaba
control to line na ba ground so thamakanda moina keno singse moigi activities illegal activities sing do akoina moina control tongna bagi machak amasu oi na hai ba ko mana yam explain to wasida aina hai aina amuk hange ai explain do ai su khangjare aduna yargadi amtang haibiu harise su si huji chanari bra natragana karamba phibam da lei haibadu dang haibiu haibada yes we don't have any directives from the Union Home Ministry to go take action against okay cookie militant things da okay aduna mana haibi athadi su si lapse sorasu sugi pot to dim chatharaga leiri haibagi pot ama yam chawna mana khumge matun matumna maroina marup Rinku na hangbu da mana lengdi explanation ma pi duna takpadi marum na kaino ma phum hebni sam na direction instruction leite su handok pagi wafam gi kari gi instruction leite hebni aduna takpadi suspension of operation se unofficially chatlaga leichine ba the question of legitimacy of suspension of operation or political will gaiba akoina laiba pot mayam se swai area se dadi Manipur se dadi anything can be happen ko Manipur se dadi law je ekta semning mong the same by draconian law ne hariba armed forces special power act India gi Chhattisgarh da di akoi lam gi mafam da akoi gi India macha da kaidu gi armed forces special power act thamaga army sin adorino kaiba paukhum khumgiba adugum leibak ne ba Manipur si the armed forces special thambada masidi matik chai hari baneva that time madugi matam dugi ministry sing ne ko maduda haigi bse sidamram masane aina thajabada aina injangjabada subject to correction oram dubse ma di hai kheba aduga matam dugi dakam manmohan sing ne kai haigi it's a most inhuman act in irim neva on armed forces special power act se masi Manipur thambase masida kano se akhoi gi aduga akhoi da thamaga Chhattisgarh adagi kano da thamdri se kai Maoist ki naxal affected areas sing da thamdri kai gino have moi di akhoi gi India ma changa kani moi mathak ta khoi kamai tok doino aina khum gi bani na it's very complicated ko haidi whether the policy towards Manipur se India government na ying ming se kari no se khoi khang da why hai tara aduna hai chumme mana haibada akoina Assam Rifles ki matamdugi numitugi interaction da mana haibada only we mokoi si border gi maruina insurgency gi problem siga thengana ba aduga law and order da assist tawna ba plus border gi maruina ngana ba pibani hai tawdabu only 5 battalions of Assam Rifles se pibani na dam sangraba keno se akoigi border se sigi pot se ngak pada wai ada adugedi asomdana yam kana lehelaga security me ama Indo Pakistan border na thamaga somdana kitang thamidu masi Assam Rifles na thamise akoi si mirai bani na khanbra hai matwa no akoi hena longna na ba keno tawri hairi troop sengana ba lawri kai ba makumjum khummi hairi ba singsina maru oina ta ibadi portion of this northeastern gi akoigi khud oi hai tara India gi khud oi left side ta lari ba sigi area se India government na ithau thok sa da ba mawa lo da ba hai tare